Javno komunalno preduzeće Komunalac Vrbas obeležilo je Svetski dan voda likovno-literarnim konkursom pod nazivom Voda je izvor života, koje je raspisalo za decu predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta. Dodela nagrada za najbolje radove pristigle po ovom konkursu održane u Narodnoj biblioteci Danilo Kiš. Predsednik opštine Vrbas Milan Glušac istakao je značaj bavljenja ovom temom, pogotovo kod najmlađih, jer se svest o značaju vode i ekološkim pitanjima uči od najranijeg detinjstva. Ono što je inicijativa lokalne samouprave jeste podizanje nivoa svesti kod naših sugrađana. U ovom prilikom je to kod predškolaca, osnovaca i srednjoškolaca, od malih nogu moraju da shvate šta je to voda, kakav je to resurs i koliko je bitan za čitav život i za čitav svet. I imamo, poražavajuće podatke da preko 2 milijarde ljudi na svetu, nema pitku vodu i zato moramo, što se tiče tog resursa, da vodimo računa, kako ga koristimo. Ono što je radila lokalna samouprava u prethodnom periodu jeste da će u narednom periodu u naseljenim mestima opštine Vrbas, gde je voda lošijeg kvaliteta, uspeti da našim sugrađanima dovede vodu koja je dobrog kvaliteta, pitku vodu, i ono čime se mi bavimo jeste prečišćavanje otpadnih voda. Imamo centralno postrojenje za preradu otpadnih voda koji će u nekim od narednih meseci biti konačno gotovo i gde će se prečišćavati sva otpadna voda, a sve to rezultira revitalizacijom ili čišćenjem Velikog Bačkog kanala. To su veliki procesi koji traju već dugi niz godina. Ja se iskreno nadam da ćemo konačno imati zdraviju ekološku životnu sredinu. Direktor javno komunalnog preduzeća Komunalac Vrbas Siniša Adamović naglasio je da ohrabruje broj prijavljenih učesnika ovog sada već tradicionalno likovno-literarnog konkursa koji se organizuje 3. godinu za redom i da mu je drago što deca imaju priliku da pokažu šta za njih znači voda kao izvor života i kako oni shvataju tu obavezu čuvanja ovog važnog resursa. U tom smislu smo i zadovoljni što smo danas imali priliku da vidimo veliki broj dece, da čujemo veliki broj literalnih radova, da nagradimo i likovne radove i na neki način da pokažemo da hoćemo da uključimo i najmlađe uz naravno njihove vaspitače, njihove profesore i nastavnike i da svi zajedno ukažemo i ostalim sugrađanima, ali i široj zajednici da pazimo na ono što je najvažnije, a to je voda čista, zdrava i pitka u našoj sredini. Jedni od najmlađih učesnika konkursa Voda je izvor života iskoristili su priliku da pošalju poruku, a samim tim i pokažu da i tekako imamo šta da naučimo od naših mališana. Milijana Ogrizović, ja idem u osnovnu školu Branko Radičević u Ravnom Selu i volim da crtam prirodu, volim da idem sa tatom i sa braćom na pecanje i zato sam se odazvala na ovaj konkurs. Da li možda objasniš u stvari šta si to nacrtala? Nacrtala sam da je voda najznačajnija za biljke, životinje i za životinje koje žive u vodi. Ja sam Maraš Marina, idem u 4. razred gimnazije. Učestvovala sam tako što sam pisala sastav. Svidela mi se tema jednostavno zbog toga što stvarno generalno u našoj zemlji je velik problem sa vodom, a to je nešto bez čega ne možemo. I odlučila sam se u dogovoru sa mojim razrednim starešinom da napišem jedan sastav. Da li u slobodno vreme pišeš i da li ti je to hobi, da li bi se možda bavila tim? Da, jako volim da pišem, jedino tako mogu da izrazim šta mislim. Ja sam Anja Aleksić i iz medicinske škole sam Kozmi Damjan, idem u 3. razred. Okrenula sam se više time zapravo kakav uticaj voda ima na naše telo i slikom koju sam naslikala htjela sam da prikažem kakav uticaj ima voda na nas i kako se mi ophodimo prema vodi, tako da otprilike to utiče na naše zdravlje. Mi smo postale mlade pesnikinje. Nas dve smo već odavno postale mlade pesnikinje, ali ovo nam je prva pesma koja je poslata na konkurs. Ali ne pišemo samo pesme, već pišemo bajke, priče i basne, a naravno pisale smo i pesme. Djecu preporučujemo da i vi isto postanete mali pesnici. Bogatimo rečnik tako što čitamo što više knjiga i tako znamo puno riječi. Želimo da djeci pokažemo koliko je važan pravopis i bogaćenje riječi kroz knjige.
Inače, Svetski dan voda obeležava se od 1993. godine i u našoj zemlji svakog 22. marta brojnim manifestacijama skreće se pažnja na značaj očuvanja vode, koja je baš kako slogan ovogodišnjeg likovno-literarnog konkursa Vrbaskog javnog komunalnog preduzeća glasi Izvor života.